Znaš kako, nije prirodno da se ti osjećaš stalno umorno, da ne možeš da spavaš, da ti toliko imunitet loš da kad dobiješ neku prehladu, da ležiš po 10 dana da to vežeš za krevet. To nisu neke prirodne stvari. I sad, naravno, postoji preventiva upotrebe suplemenata gde ti piješ određene suplemente cele godine sa ciljem da nemaš upravo te stvari koje sam malo prenaveo, ali ako ti piješ loše oblike suplemenata, kao što je recimo cink oksid ili magnezijum oksid i tako dalje, prirodno je da ćeš ti onda vremenom da pljuješ te suplemente da te ne rade, jer piješ najgori nemogući oblik koji zaista nema benefita na tvoj organizam. Ali zašto je recimo naš magnezijum bizglicinat najprodavaniji magnezijum? Zato što je elementarni magnezijum uključen, zato što je pravi oblik magnezijuma koji ima najveći stepen bioraspoloživosti, zato što ljudima radi. Nama nije potreban marketing za njega agresivan, nisu nam potrebna poznata lica, nije nam potrebno ništa pompezno i akcentovano naglo, a ja to tako zovem, zato što proizvode radi, ljudi ga koriste jer im prija. I isto će to biti sa našim cinkom. Znači, ista varijanta i sa cinkom, zato što trudili smo se da tražimo sertifikovanu sirovinu, trudili smo se da tražimo da je to potentan oblik unutra, da zaista radi, da zaista ima efekta, da ljudi sutra ne bi koristili neki naš suplement i rekli ovaj su se uložili, ovaj su se potrudili, a izbacili su sad neku glupost. Ne, znači svaka naša naredna serija naših suplementa će biti bolja ako je to moguće i svaka naša naredna serija nekog novog suplementa će biti kvalitetnija ukoliko je to, ponavljam, moguće. Zato smo izbacili cink bizglicinat koji je broj 1 suplement, koji je bukvalno, opet ponavljam, u deficitu smo sa tim, zato što je osiromašeno sve, ali je neminovno ovaj bukvalno oblik Core Helat jedini na našim prostorima koji je dokazano, sertifikovano da je ta konekcija između glicina i cinka prava, potentna i trajna, što znači da vi koristite pun potencijal cinka. Jer u suprotnom onda bolje bacite pare i kupite cink oksid i pijete cink oksid. Tako da, po meni, suplementacija jeste preventiva, uvek je i bila, ali morate da preventirate sa nekim pravim, kvalitetnim oblicima, a ne da preventirate sa oksidima pa posle da pijate suplemente.